Ini ketika Batesi TV. Bat pidang pet ya kejing ya keren. Markmat bat kikirtong. Markmat batu Alan West Kharkongor. Ukurtong uban aireng naka 28 Sora constituency haganika election kapan salong Shen. Ba Alan West Kharkongor kublesibo namanta ka pojong pi ni piang sampai pi syakanik studio jungi. Ka jingkli kapan kong kalong ba pila juale teng ya ka election kum hapok ka ying dorbar jong ka KHADC. But hading katu pila syujano jelang menta ka genti pila wan biang syakanik jeli jong ka jingele election. Batai kendiat sepang jong pi bat kumno pi wan rung biang syaka jingele election. Okey, komunikasi pun baju, ya kan ka lakal di bapi ayang aban ya keren bapi, untam ya ka baca TV, wa long away ni kilat patai kubur bahasa kriya ka jela. Sobat awan congratulate ya service jong pi, pada tim jong pi, try ka society long healthy lah dah kan ka lat patai kubur long healthy. Di sisi nak boleh pi, ya service bapi ay, yang dia jela jengi. Di rumah kami alaju ele election teng usna marjar kendai naka parti NCP unfortunately ngakam poi sakatong itu gipor ngatrang ada kam kena ru dan mencuang nak parti NCP itu gipor kadika parti ke ba imat empat dayap tiang pat ba kan ka than rilum kasih jentia jongi indang hapor ngialap election ngidon kidang don ki parti ba keno ba kadika parti parti Nasirilum Garo. Ngadan kajing ade wajan habat tu lead purno isang ma. Bat ngashimi u role model. Uba ngifai khmat kumuri krau jong ketika jela Meghalaya jongi. Pelolong teng ru lampang jong ka ying dorbar thawan hapo Delhi. Ti kumuni ujat bri ngifai khmat kum ubri uba ai mensim ningi. Mdei etang hak politik ngatrai mdei haka jing pentelun yaki kam haka jela haka jing persiang banna ra ya kadika development juga state jungi wang ngasih kan mau baharu si ong yang kentien itu kipuar ba 15 yang saka state politics si ong ba ngalalong u MP ngalalong u lampang jong yang dorba thawan ndai ndang apet ya kanika great haka national scenario wang ngasih sorem ba jela Meghalaya ka hiar sapo ti ong iwan saniru wan ban persiang ban kentio biang ka bat ka basutnat bah kalong bah itu por ukam tere man long chief minister wang akwa ban bat ya state planning board nomor uang ya ka kentien ba state planning board ka di jabing jong ka jela ban ngadai ihi ya seriousness jong itu por ba uthap di gibri hong tum de tang ki political appointee jadi persiang wan semiki riu krau mo na po ni hu na ta gibri la don benta Syabar jong state jong ba Frank Roy di ngai iu di ubri belong serius ubadon komitmen ban kentil ke jela jongi hai ti por ngabot iu na ta daw ba ngai iu de tang kumu politician dari kumu statesman jong jela jongi Menta pi la lei rung biang sa jeli jong ka politics ba anan kai kemat ka papibu hakmat bapinon ra ka jingba haka jela bat khamtam haka constituency jong pi ban kan tiu ya ki kita kimat hoi ngathrai habro ar mentangan lade pat bau imon yang akan long nong mi khmat jong sora constituency hapo ka dorbar thawan number 1 kadiga tahi kan kamram kadi ban bandung hapo dorbar thawan ban ya site ban ya tahi tu nom taka development jong state jongi ngai i bakan ka state jongi long beruspa di try ni dei ban no senyang ban tap ikini resources jong state jongi try ngim duna mo ni don lut di ban yo ban syong perhat ban ya tainya ban ya thau ki an bat ban shimbenta kanika jing persiang ban kentiu kanika jela jongi snow ba jela jongi long bodon bok ba ban long jela ka beruspa tamba sibun ki dang hab ban le ban ries ya ka ekonomi kapang trikam jonga hi kadi kata mentamo kamat election jonga kan kadebet enhancement jong kadi ekonomi pai kamat sa sora constituency ru ngan ngasih ken mau ya kani ka video bolong viral hapo internet about sepang undi urang ba hapo Dubai haba udan uwe no thokut kubor kuli umo kai ka bajah Dubai
film don ni tin rei fidi kari ke baru spa uni orang ba ujuba uni ang lada compare ke Nigeria ka nomor uni nong thok rubor nga trai uli na po Nigeria lada compare ke region me Nigeria ka don road ka don agriculture ka don mining ka don oil ngi hadu bayu ang yim don ngi don ka umot usiaw but still ka economy ngi kolong at the top ka don chalor ang Nigeria jong me in spite lani wat lana me don kini balok haki balong ki melong kari baru uspa andre ka inok economy ka hiar wang kadaw ka ditang kowe wang ngi hadu bayu ngim don ring we have the true leadership mot ka jinglong nong yalam ba dikena ba sisa ba don commitment ngapai seseorang lu ngapai haji sia seorang ka di konsensi ka di baru uspa kadon dut agriculture kadon mining ru kadon tourism ru mta kadon tinre habang apai sa kani sinong seorang lap him dei tang mga baong ru rei smutu hi ba ka economy ka hier po payo ka kon kalong ka ba sungsi ba banchu ai jingbot no idon wi kong to singi po ka jingalang ka bolong te po kithan la lingkot yung ngala syong yo seorang tala arku senam bat ka ba sungsi mta ngamli syong yo seorang bat ngalik syong yo sa penusla ndakli iya kadaw yang ba kani ka buying power kani ka board hit lani kibri ho sora kim don pisa nak takadaw kayo kahadu ka katlon yang ha penusla nangalik nta arsin city ro kadang la kayo penusla banya kayo sora menin kasngi ngaten ya kawi ka jalang jong ki kenhun jong kini nonya taksi po sora bat iway ni kinong kam jong ka kunhun idaya tu syahi yang ba teng la ya bun et tagi kali kat ba upasenjar uduna kita krensyai ru ki yang ba kani kali jan ka daw jong pongong ya pi nai pat ya keren ni ka ike bengile nang ni sakman ka daw jong ka jing her kensan jong kani ka economy sora ka di kani ka collapse ka MCCL nomor ka MCCL ketika met ba ketika nong aikam ai jam barat ba kinong sora ki ongka pliang ja jong kinong sora mo timentala si fus nam ketika company collapse nakadaw ba kumba news pa ngot kilong yi kisania directly ka nang ta ketika indirect benefit ketika ba barat ba te perkhat mapi kan hiar ketika rat ba ai ba mi gibrio la di hok ngen ba iti kong ruin sanum le yo sora nomor ba kapisah kam tulun. Ti ngang ngami menta sakmat ngatrai ngakwa ban penper ndian na kanika karkom le jong kiwai pat kiba la job haki por la dep ngatrai ki fokus haka ngatrai hakanika ki scheme sarkar ki pala don pa MLA scheme ngaso begitu le mahap tri sistem sarkar la bahal pa arkur tam sistem hentai ngapet bakin padon kanure kanu kasien bakin fokus la ni pai khmat sa kanika ban beng ya kanika jing snai jong kibrio po soram ta ngakli kitu kibrio kiba syongyo yo sora kong la judan mo kasien ba kini kinong mi khmat jong kini alum fi ban perkhat kumno bale kanika kam kan su ajung mot fi ni basak ta bhalait na kini news pa mot kilong yeng tre ha po MCCL kidi kibrio kiba im hagin ki thain light ring au mau koma light lendop ter tu kiba shania akan ka supply du yang apo MCCL kisnai sisa jenjar nang kali ki ong laju dan mo kini kibrio ba pijiet ya fi kum ginong yalam bakin wan ya syong bat fi kum ni ban ya perkhat ken balada kamlong ka tu kam ngin le no da ka e fi ki ong pat judan this is very sad. Nakatadaw nga paikmat sa seorang ta to lado penjok pa ba mo katu ka skin go hap ya sam him tenrai ka ba athai the top priority mta ka dei ban paikmat sa kanika jing jong kibri ba ki kandu ngala rong ki tliwi yang ta don ka yang petang ban ya bam bo snai kiba directly depend hapo kanika MCCL tinakatadaw ang ba ya kini ki kam sam scheme ru haple hi
Tendai ngatrai ka top priority jong ka dikan ka ban thau lan kumno bagi breaking im. Nga fokus bahagan ke job creation. Nomor ba nada ubri don kam nak samlam ta te jenjar saya kini alit kan. Dengan patai pi hendian hagini kis. Benai pula dep ru keren bahas pangkani bat ngilong ki badon bok ru hasora ba usiam uwan ban announce ke distrik. Bat na ndala dep kan election la don ka jingya kular ba sa inaugurate no eka. Kaniru kadikawi ke ban kabanga bu eka kukamat ke ban contribute sekali ban enhance biang ke ekonomi posora. Ti kidon pun ke kimat ru tin ringalap begini artli mo kanika jingpen urlong biang jingpen trekam biang yang ke MCCL kawan menta sa ke distrik atray na kabalong menta atray kami bah adang ime kular tan sa beneng ru ngas ko kumta kay ka thain sora ka agriculture ayu ko ba pila ban mi na po thain sora pi ninya ong no kumni kadong ka thain sora ray menta kan represent ni ka sora constituency ti kumansi ong no hapo sora ti ban riang ru siam jing tambang mau sudah mo tambang still ngadon the challenge ba la ban rep sora ru with new technology like now with hydroponics ti ngakwa man challenge ba seorang ini rep wala do di umau nomor pinapet ba with hydroponics you don't need pimdon kam si bantang semua po kandau ti nakatadaw ti ba ong de kibriu ki jet yang amtang hap wanra ki batamai ngamle asu ki kam ki barim ti mo ngi fi hasoram tamlong bantung with new technology mta da file amot la ban thung jing thung hasora we can start a pilot project nanti ban pet ba kamlong which I'm very sure ba kanlong kini ki slope jong kanika riwar badon haki hapo sora constituency akhat arsunong kadon ka agriculture hang tu ki kirap ukwai nang ta ini somarit nang ta usun saru hot di uwe ti hakini ki thain rilum jong kan ka thain la kot kibri ru kirap bah to masusi ba ka bat karap ru ka hiar ba nong kibri teng like almost give up bagin thung upan bagin di hayo life hotung ka kat ba ka bor bat ka sor ba pelut entur ya se ka khampalat banyak ka dor ka bagi di ngadon plan ngalaju trading bat kan ka IFAD project kaba focus on income generation activities bat kan ka livelihood yang diberi nak takadang suya hab ha ko ban implement suara ru menta the problem sini hakrep kari yang kalong bagi kar komprep jong ki kalong kala hendai ngang ko ban introduce multi cropping how to snem arajar siapan lockdown ala ale iwi trial bangalap bagan ka than sani salum jongi uni usok kiwi ula ban long ba ti namar upan lada pitung pili lai photung ka kat ba usok kiwi lada pitung sikilo de cispasan pho ti akwa ban introduce kini ki jingtung ki long more high yielding so tu ban upan ro habia tung ni hab pendor kami ka teknologi ban penbahai kini ki marep ki pamentaru tin rai pan introduce ru yaki jingtung ba thamai ngatrai ngadon ka thong pin pet ang te po Arunachal Pradesh kani ka rep so kiwi kala pick up ba and they produce the best wine ru po northeast they maybe kumta ladang ila ban le kani kamot kumang ong fi na ka bagilong menta kayo ka kot kamot kan kampun tiu su salor ket ti hot ka rep kariang kumta lada fi Google menta fiwan kanika kam ka baki briu ki bahe baki le ka jela jengi hang tu kan satho po Google 75% nakakam ka badi po ka jela Meghalaya ka di farming correct agriculture tinga try lada 75% ki briu ki depend ha ka agriculture kum ka income jengi matrai ka sarkar jela ka phai khmat kerpak ka basongsi ka long ba itu ikong te po khat armer tu singi bang kali mangai
nginya rep su kumno kan ba watang uni upan bangi la hiar lu paru na poi hayo ru dang sa ot sa sikilo mo sa ar Honda juga nakala life ho kilo kidi Honda ti ngasno baka sarkar ka di ban takin fi ki ailat ki briwe nga ban rung hapo assembly mo di ban ya site kan nong ta jong ki ngakan mau ki por ban ai acknowledgement ya uba hima sang klian uba wala dom di nak parti jong ngaru ngai jingsia ka ding jingsia ba ya site nam tau sensar uba ki briwe ki por ki di life ho tungka mentang sarkar la fix ka dor sis pa life ho kum takin hable tinray kinjiat ya fi ki briwe assembly fin susong kum to film keren which is very sad kung may kanika kam jong district jong ya so araro unfortunately MLA jong im ikram ya sad bahay kanika kam hapor ngaru andi member jong ketua so district demand forum bat ngam tok ikan iru namang ngabun ngeli lang pat jong i po office po maulai ngom ba song haya perhat lem kanika kam inyat teman sangi ang to henang yelek cakili nong sensiar ban yo jing kersian tinray kum nong yalam jong i din yalam yang ini khmat kan kembali iba amet ba apa mairang ti dayo syahi ke distrik tinray lada ka attitude jong nong yalam jong idang pha yang iban ong khele mafi na khmat ti ngasno bakala nefi ong kumno ti kita hi banga ngatrai ngalak kham kedat ndiat na jing kli jong fi agriculture kadon chance mo ong fi wat hasora ba ong haumaru with new technology mta we can attempt ban thung jing thung sora bagi brikin kam im su nang ni sakmat ba alan kum u entrepreneur ngani pi Kenya ladi kum entrepreneur but u brio bala kam champang ha kaliang kebaidai ba ka jingok kai perthai ha thain sora ka constituency jong pi gade ga jaka ka ba bon ki brio ka kring ya ba bon ki brio ha ka kam jingok kai perthai kum no pin le kai ka ba pi bu akmat ba pin le ban nang kentiu ya kini ka kam kembang yang film ni makren itu beri Dubai kan bang ngaklet ban peteng itu kasora kalau ko Nigeria kadon agriculture kadon mining ke simen atau unfortunately kalak kelem kadon tourism mereka basong si bagi beri bidang duk sudan bok boleh i kasora hapor ba kelem kan ke MCCL kawan kan ka kam cuma kai pertai somehow ka ekonomi jong seorang kambahan dia. Bat keman suang nak mentala dalam don sangat ke tourism kan, am tip sukan jai ketika senang. Tina kata-kata kan orang ka fokus jong kalau job creation, nang taban ban fokus akan ki income generation activities jong kibrio. Tiperkat mapis hapo seorang mta. Yang ba unfortunately mo hakini ki sans nem beladap ngasih keli ngarung ade uai wa trekam tourism hangti. Hapor bas sedang mga arajar khat lain ngidang don lai samud. Kibas sedang ikini ki guest house pat kini. Ikini ki homestay. Mentang idon sispa prapu arun. Te su calculate mapi san into sispa prapu ar. Te kemot nada long kumno kemot kinong sora kila yok kam. Ti hentai kampat kut tangkat ta. Ngala daki pajba nong sora ki ailat yang kumanga ong film ne ka fokus nga ka di job creation. Nintap kan lagi resources paper. Kan mafikan long biang ke MCCL. Nang tu man suang no sanspa ruspa kilongi kila yok kambiang indirectly kibri giban im na katuka jing telun biang jong ke MCCL kum ki banyak kali kidukan sia kan khamsong sit mentakan saka tourism menta ngile bah ngakwa set target banyak bahadin sansenyam kumut idiban create kata teliki jobs dak ba tap begini resources paper kan ya kebangi ruspa teh seorang Tinggal kai kebajai yang iya seorang menghidup menta nasrai ke di baong tu beri pot Dubai. We've got everything but I think we lack this true leadership. Kumalong menta nasrai ke jinglong MLA but nong ilam seorang kasakut tang itu kisam scheme. Nrai empat fokus kumno ban tap bikin resources ban enhance economy nanti. Ngasoba ladala hi bandek kumni mo kawan kalong ke MCCL nang ta ka tourism wan sa ka place sa ka district basay nga try ka hiyo so ara ka siyong sit biang sa sit matry ti kong doong
ban num le yau syu sipo seorang ruk ngatrai insawan pai tinggi di banyak le kata kurkom kan bagi tap ikin resources ban enhance ka local economy jung kan Kasnong sora labna satla ka pertai kum ka wei na kijaka ka baje lani ka bajur uslap nrei ngiu iba ki briu gidang hap ban ya sait ban yak sait ban yo e ko umdi kai ka pafidan ka jingmut halor ka ni ban penbiang e ko umbam di apo sora ban ngamda hubur than ban ong bang sora ka diga wet desert longan laju mut ipi ka wei nga kayung jonga ka don hamarai ngi hiti por ngi usania ko nakakor ngi don te iwa dakhar dir ni hadum tai dang don ni dang mi kapat hiar ko ti ngasrai kan ni ka ba ki ong hiti por ba ka sora ka duna kadai ke jing siamo ba uslap uhap sora tu lo cabang lah ka kijaka jung gila terkhong palat mau mo kamla beriti ni ko kajing sia kata tinrai ban ong ban kerdu hadu kata ru jimpat kerdu than ni kiwa kidang don ti ngatrai ka di management boding la ban manage pai gini ki ya gini ki khot gini ki long jongi sumar ki ngatrai ka biang ni dang yo hai ti por baduna sora tengah trai imat keempat abiang han kali yang PHI ru mo an kani ka ikan ka population ka expand ti ngatrai ngidon ki telong ki babiang ngatrai ka di kamram jong imlang salang ban sumar ki kawai bangam sutu sora kani kan ba ki brio bajar paham kalau habit jong ki bagin tanglum tangwa ngam da keno tangi ki brio sora tangi brio wan ka sti discret ki le akul ma ka ing galum kawa ti ngia thong ding lu mla pen ing si ing itu gilum tengah try mat hai khmat hamlong serious pi nomor bangi hab ban hoi ken pi lada mla sya ban manit segini ki khot ki gini ki tolong jungi da ka ba penne ki ding nomor habadon ki ding don ki tolong ti lada ngi mla ban penne ki kemot la ban poi kaput ba sranginya duna ti hakawidi ba kan kajing ong jong piba duna seorang atrai empat dadu jing kermentan nrengi di ban atem ban safeguard ya gitu ki khot ki gini ki jaka ba kini ki tolong jong kan ini phai biang khendiat sha gini ka MCCL ko pi kedomen ne ba ban thamai ban beteng biang ya ka jing petrekam juga nrei ka MCCL pada kalau long outdated mentah kila don ki core ki machine ki ba kham la ban penmi kham bon do bilat ha kai ka jing thmu ba fi bu ba fin pen he ya ni MCCL bahkan la ban produce kham bon do bilat khnam ba jing yonong do kan kham bon kadai fiang figa ketika ul plan kala rim kadai na du usna ipa jong ai train tu di iwe ni ki engineer ki ba train tu na du itu isnam ru pusau ngasih kan mau ngidang kena mengi pa ngasih kan mau kidur ha uslap suara ki ladu ulut bagi wan ki set up gitu ki sahab napo ceko Slovakia mo bejrong ki sahab ti kaplan kala rim sia ti kemot lada temu hi ban penki em yang ka try have to jump to completely technology ke batamai baham ban produce khambun ke simen ru kumbalong mata imat in the past kala penpawingi ba imat kan ka kam ke bele ada sorkar ka feel maka MCCL kadika simenta jong ka sorkar mo ti don ki ba mi hab ikani tin ring im don option da dok moi I think we have to go for a joint venture tang bangi hab jet ka company ka bala kan kuman kan ni ngatrai sorkar lamut ban sign MOU ba ka to Babika Private Limited mo tin ring katu kat kumujing tip jungi ketika company ka pempat dalak than ban simti ka MCCL tinggal ekran hi banum kerki kan ka kam ban thrai ka sarkar tak la bu swa put on hold tu jing temu ban sign MOU but na job manganang ni khmat akwa ban le bhai ke MCCL da ka pelut por ba ni di ban wat ka company ka bala bor ka bala ban simti ka tu bahkan numlong company te long ba sosi la sang ele kerki mo buat penyo ikui company hab yang pedik demot along jing semua ki orang tin faring tem ko ban long ta kan I think
Kapuar ke bas tenat ngilak ban up mentah. Ti ladang ngia nong sora li pun job yang mentah kemut ngami nak parti ke ba baik ke ba ngilak ti kena ban don sorkat. Ti akhirnya ngilak ban penur long. Ya kan ika jing saadin ke ba ngilak i teng mentah lak bun senem. Dan jing kermen kan ika parti NPP. Ba ngapet yaki performance yang kan lade keren kabun dengan sujat setengah iwe. Nadu ngidang kena mangi ngiya NTPB isi leran berkatu ka kruburu kamlong. La bun ke sorkar bila atem bu nasikin mau ngawah trikot kubor mu. Ba ipong kerusian warjeri dung ila alej ba kiwi-kiwi dung ila alej ban inspect itu ndai haju saju kamlong. Kendai hakan ke sorkar bola adep bayalam ke NPP. I think they've done a good job. Walang mentah sapit na fintai. It's a pride of the state, bandon ka 5-star hotel itu. I have confidence hakan ka party dalam da panut sama ba prestun ba dia serious ba kikwa himan penurlong. Tina kata daw pi so araru na sudon bok bangami na ka party nomor dang bun kijing ang nuot ti bangi hapan pendep. Ti ngajam hakan ka party ru da ka hikmat ba da ka kermen ba ya kikam ki basa teng tingin pendep. Kumno pinong pat ya ka jingon ra jong ani ka sarkar jong ani ka party NPP ya ka ketem ya kalai hang tia riboy ha border pat ka Assam. Ngatrai ki por kalau hamlong sensitif dia. Ngatrai ka ultimate intention ka day about economy. Ban wara pisah si usani mo itu state jong da ka balik ya kanika. Kayak gini. Kasino ante. Tamban ngatrai hab ya perkhat ru mo. Marba ngatrai kini kam tourism. Hapo sora ban ong no tangban bu bar kibri 4 pediang. Hapo jiwa te 4 dia tangga bar license. Marhab ya burom ya ka sentimen jongki. Jadi pat ba nong song senong mo. Hoj aku kaliang la dalak bande amtat ngemut ka ekonomi ka jing tmu hi ka de ban yo revenue nang tu kena bagi ekonomi jongka state jongi kan kio. Kam tam hai ni por ba kadon kan ka jing khang. Yo we ni duyong. Ti tangwa ngatrai sarkar hak berkhat mo ang fing pantang ibar license pat dia ten po senong mo ya susi ibriu. Ti ngatrai mat kamlong ka babahaban penbor sarkar hak respect ya sentimen jong ibriu. Ti si Gibril hadir lagi songtu amtip dia kata tong balong. I jong ka constituency jong ki penjob ifi pin pensongtu iki ba leng ba ka jingdon jong ka bar license kala ban ra ban kentiu ya ka ekonomi. Nga ongkum ni long kata tapi hak respect ya Gibril mo. Mendai ban penbor. Long pai kum haso ram taru long kidon ki jaka ki ba an ongkum do ki ba sya ban bu wine store kidon ki bam sya. Ti kasyong haki ban petu kayo nong me kadu nong mo. Tani habakat du ngasi be jang tama kimde ban penbor than. Bat ngatrangi di ban i beri ban sotu. Bat ban respect ya kajing so jong ki. Ti gombalong hanga hang ti po mau kodok lu. Marki turis ki ban sabati fi sotu mo. Mengingilik ka sa baru. Sa Goa lan ni sa po kat sa don ki jaka turis. Kajing long jing ban kalong kumtu. Tingaru hari por hang tie po mau kodok ngapenya ya tu kafe seorang mo ti kadon kajing dawa jeng kibri ban bu iki soft drinks tingapan license na kasinong kim ai tinga kampun bor ikan ya respect ini kata mo ti ndai ban ong ban sipen bor than ru kam dei hi atrai habakat du kalong kum ni fi pada seorang itu por finkan mau ha por jeng ba arjiling do bat jong hat ngatrai dang long minister iba ini Charles Pongrup du Husnam imat ajar hendai sipo. Hapor bagi le iban ra ikan ka skim homestay suara. Ipa iba no suara ngempat beriang. Haki sino kita gi ong bandrung gi beri panabar mo. Ten repet mentaman kas haman kas kentot haman kas sino gi adon ki homestay. Fi kan ni pun buat handuk mlo. Hap ai bakan long organic growth mo bagi beri kin pediang. Tak jing sotu jo ki nak kapor sa kapor kan. Ti kum itu jing jaru ide nuksa. Arajar kendai ki beri 4 beriang mentapat haman ka jaka ka kayak gini hapo seorang ki homestay ki adon ki hotel adon ngasai pindalek pini ihin lagi jong ki man
Ti habi ang ta bagi beri kan suatu mende ban penbor. Tambah pos tunat mentapat long mau ya pi menek. Nada kamdan sekian kam tourism hapo seorang lagi ekonomi kalau anak hiar susu hapo. Kam tourism hosora kawan ro ya gini gi tourist ki basuan bon bread chaklia. Ngan point ba udon way wrong ba jait senram. Uba tahu ya ka kor ban sanya ki plastik. Bat penmi peniang nang tu. Hatu pi TPH pangkata pi don jengut ban seng la se ka factory ban penmi peniang nagini gi jabo. Ha itu di perlok Jokaru, milik sekolah Mbak Josman. Fit long monitor sekolah jungi yang si tiang hayu. Diberi wasyempang ba. Dan jing start di sutunat balak long beri kapsai kala itu yu. La atem man le am tu. Di ho haban find out solution nam ta kan ka sakawai pat ka problem ko badan soara amta dan siya tu iping ngade usyaman jong kan ka clean soara campaign ka objective jong kan ka organization jong ka long company ba hakaju ka por bangi kamay na kamariang nomor soara ka long tate kajingwan jong turis ka debit tik tang na kadaw jong kamariang si tanak mo ublay la te say soara mo ti ka idea jungi ya kan clean soara campaign tulong ba kat bangi penon kami kemari yang ban kamai atrai duty bound bangi rungi hak ban ensure bangin protect ya kan ti nakaliang kan clean soara campaign ya persiang nakapor ban ai awareness gi brio ban hikai ki hamtam ya ki local communities ba ban take care kemari yang mo ka what ya firu ngatrai pindah hiar sa soara Nada filap bagi ni kita dan clan kita no kalikai to kadon management tu dan clan nang ta kini kita kaki ba long pat ba nar ki jabo what no liang jo fil pin isi ne ti nak tadaw kin ngong ba there should be a proper balance between economy and ecology ti kani ka entire concept yung ni clean soara campaign kadi kataken good balance between economy and ecology kan. Ti ngilali kumno ngilay persiang nakapor ban find out solution. Hakawede bat kan kajing barat ba soara hamta. Kan ka waste. Long ba siya tu ifim ta kamot ka waste ba generate na soara ni siya bread salum. Ni siya tang. Ya ka mga perhat kam long proper kan gitu. Ti fortunately hatu ka mentas sistem tam ni usim soara ula ai ngi RI ke jaka hakaba harkat ke jinya trilang lani ni haban sungu yang ni Royal Enfield Asia Group lembaga CSR scheme jaka kin fund yang ni project yang ti ba ngin introduce no yang ni scientific waste management soara kan di project ke bahe hakaba kin don ki komponen beper ngaling aku ban ra ka kendiat su halor kum ka waste park bagi turis ki wan hangti kin wan pet untuk kumnungi handle ka wis po sora kani division jungi palat na kani kaban in handle ka wis mo proper segregation disposal laban don iwi park untuk ni bangin ai ki artist ban create from waste to art ti ini di jing tu babah jungi yang te po sora banga snow hi ba hapo sora am ta ka problem ka dikan ka kan kanyut kan ya ya ba kumbang orang film tan gidang ya ide bread salum bread cawa ala ni tap hagi krem ti ladang yo hi kan ka project kemut kan long sibenta naka ka ikan ka jingerap ya ka sinong sora ha ka bangin la ban manit sigi waste public Paalan sakawi jingkli ki jan barok ki kertong ki don la gajong gajing temu la gajong ke vision bat gajing kular syaki pai ba bakin job ini election mentama pi apo sora constituency pidon ki kertong ki bakam snar dong sitting MLA kai ke ba pinle like na kita ki jing pen i jong pi ki jing temu ba pin wara e gajing kala po sora wara e jing pen ba kai ke ba pinle ban job ya gini ki kertong ki ban yale akan ki election ngasai nga kamlong ahead mga nomor ba hakan ka election uta arajar afulai ngamlap bagi kiwi kertong kin keren pang kan ka problem soram ta kan ka jing hiar jong ka economy kuman si no sans nem bladep lada kini ki bla
ai pen kham tiu pai ba kim pat la ban le kan ke MCCL nomor ba ke met ba ke bakta ke ekonomi jang kinong suara ngasmo upai ba la di ban perhat fi ban jien no duwe kham tam li mentar mo ong film ne ngangal adon men sim lupa ipa jong ai train tu bar bang iru baki prasno ke jenjar na ke klem jang ke MCCL ni don sa ka partir ko ba you're so confident bahkan rule biang ka jela tengah try num penjrong film than ngai pai ba ke di banjit yang aban pen urlong biang sa kan ka we ya ka ba ngai kan long ka jingkremen ka ba kraw hanut ban ong kumni ru nomor ki khamle ki snam ba dem proof ya ki ya kan ka bang ong film ne ba kim don ya kan ka true leadership ka ba ki pat la ban identify hang no ka jing jong ki bri po sora ba nganut ban ong ba hakisan snam bal adap ngatrai ka jing long emeli ka syukut tanga ka haki scheme ti ngatrai ngam well ahead ba titos le ngatrai ki pat ba ki la pen syong lupa arjar khat pra ki klem jet siu tengah ban syukren no tang bat uni ba along san snam ya ka bang ngatrai ka ini performance yang umpat long up to the mark perkhat ma fise kat kasnong sora world famous destination salit menta sedang klen di ham nurut yang ahila dengan kop tang surok dan klen ula ada ngalak-lak ban sian tu surok dan klen buat na kop pat baru nut fi tenrai this lack of focus on kanika jingpen im ka ekonomi suara kan duna ngang kemaong ya pi menemo nga di uwe batray kani kam tourism ngidon matar ki spangot ang thi 4 judan kas hakan kono kasien do bawa MLA unlum ngi on banya syong ya perkhat ki jing jong fi ini ale aku nui ka tu surok dan klan wi por slap ngi bajenjar tim don light ju don ban lum ngi ban ong ba tos ngi syong ya perkhat ku ngi ale kani ka ba ngaling ong kadika pleng jaba ar ju kinong sora ka tinga thai ka poi biang seta kani ka leadership ku ba not up to the mark. Tinang takdam hab wan fi ban truam ta. Ngalaya ngalai. Ngatrai ngahaban ong hiba imat ka leadership jo ki feel. Ban ngatrai ginong soram ta ngaling di price nong ti. Patay nga kham sutu igijing ban nga am kular fi sipon ki bang kular nga di commitment. Balo do briu ay kam nga mo hable kanya kam. Kay bangan le nang ni sakmat kamot ya kular than ne ka benang khandau rum dei hi tin rei ngathar ka tu commitment bandon bi pa ba ban song ban ki pa ba na ka por ban wengi ka jing ka baki kandu ngathrai kata ko ban atem don sibun ngot ki khna samla ti bom don kam dan jam ti teng ni khna samla ngi la ya phai sa kam sarkar paro ba ko kam sarkar rei mo kam ka long menta lach photli ka pos nong apply for jarmun kalau dia kepori nak samla jungi ban phai no saka sengkam seng jam jong sora le kalong ka opportunity ka bun unfortunately mta po sora tang iwe souvenir shop bahar umdan kinawan kai ki turis na po makodok ithiat itu mar bawan na China na Bangladesh ti opportunity ka dan ni nak samla sora ban phai khmat saka ni ka sengkam seng jam jong nga natang job nga create special projects ka sarkar ka don ka prime project ka bala long successful ru ka ba sibon kinong sengkam sengjam la jong la long successful mata ngan sale la ka jong ka project ka sora ka fokus be tangi khna sama ban thaula tikum do ban kin la ban sengi kam ki jam la jong menen ngarung ha ibe i khna samla ide ba ini ba beautician mo ba persiang ibo wan kayang sam ko bam daw mo ba duk isn long kat lai bor ile am tu kasuki ba sushnahi to basyong tengah kali nga you don't want encourage ya fi nakali kinong yalam yung ngai MLA ngam itu ti natrangi di ban penslur fi kini kena samla mo ka kam sarkar kala duna kia tuat hisani stai ban persiang ban seng le ikam la jong rei mendon encouragement ki kan ti ngatrai imat ngamong sarai su an le ro kalau job mga special focus nak samla bikin seng ikam ki jam la jong kut tang ta ngaling ong kum ni kim di ban kut tang ka ban seng kam aban yo kam kidi ban de kinong ai kam
nga su ay jumbot perkhat mapi iwei homestay so arai ai kam dunai ka arngot langot khna mdei tang ba yem tu try homestay nri kiwei ro ki yem gen afai we have to focus ha kani ka ba kani ka entrepreneurship ba mdei ba yo kam tang manga marwei ndei ngilong du kilong ai kam kiwei gen apa gowa amta don tre kam sarkar si nara gowa ki hapan wat bri ban tre kam sarkar mat hap li wat no wei marba ke ekonomi nang tikla kiu kula naka kam chung kai perthai le sing ni fai khmat umta so raru bah ko wigas ni kanum ja overnight tamba imat vision di ban set umtu ba ha ko wigas ni le sel la kino apo so ra mo ti kimi wat kam sarkar siu kini seng lagi kam ki jam lejong ba ke bas tenat bah ni kam tourism kalong ba kumangali babu kini ki guest house ni siapa beri unuan pisah lah, puluh pahaplah. Fina try we kam umot tentang kontraktor atau sokar kabil license na umio. Mereka kam tourism kumot an petkut kumni. Nah, kam tourism kadi bos nat ke ba dengan ongkum do. Kalau sustainable. Kam kut tang harta jonga. Mereka pasat segi pateng banwan kan. Di ngatrai fokus ya kata baka development hapo seorang kan well plan. But hikmat du sa kanika sustainable green development kaban mukut tang kerta jongin re kaban beteng seki long din banwan kan ba Alan West Kharkongor khoblish bon nam ta por jong pi bat kerben ba phin kenjo sha kata kathong bat ba bijing thumu jong pi kin orlong. Thank you so much.